Khubor Baro ASHA katup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi Shillong. Let Europe Health Minister ya kejing penkre ya kun COVID harusibel para bat William Nagar. Belat UMDC ke Jawai South ya kakot Legend of Harib and Sek. Kenthok kasing samla maulai pelun ya menteri kampen roisor ubak senyau bhalang dhar bo umle ya kejing kipat ba. Bat pensngau thu ki bor shnong lau jenrew ya kejing mentoi tika lingba ke YouTube. Mentangin pa syaki khubor bakambanya. Menteri ketanat kakot kakia ke Meghalaya ba AL hek menta kasngi ulalit jungo ya keresibel para bat William Nagar Hagaru Hills ban bot din ya gijing penkre ban ya kun ya gijing wan ling shop ling share uknyang jingpang COVID-19 hakasin ke balai. Hakani gijing lit jungo ekitiki artli kijaka uba hek la yo ru ban ya pelil jingmut bat ki board district bat kumju ru bat ki doctor kumno ban long ki ba penkre ban ya le persya ya kini ke klam ke balawan ban ling shop ling share ya ke Meghalaya. Review meeting here in William Nagar district to review the overall situations of the COVID. I've seen from the Deputy Commissioner and all the medical officers here, the preparation is going on. They are all prepared. We hope we will not face any kind of regret or any kind of situations. They are already prepared and the preparation is going on. So also the vaccination drive also is in the progress. And also beauty is the decentralization where the community support and community participation. Even the people themselves, they are coming forward to participate and also support the health department, support the government and support the administration in helping how to protect the life of the people. So that is the beauty. So overall we have seen in this review meeting, this preparation is on. Thank you. So today we have had this review on the third wave preparations, and we have briefed Honorable Minister that meanwhile we fight the second wave, we are also taking steps to ensure that in the third wave, where we might have more cases, so we are scaling up the capability of the COVID ward also and the Corona Care Center also, and also of the healthcare workers, because without the staff we won't be able to manage. So I think on all fronts we are going all the way to prepare for a possible third wave. UMDC ke Jawai South usaron paswet ni kesngi ula palat patba ya kakot bekerteng Legend of Harib and Sek kabalat ho do es kushin sumer hagajing lang balingkot bala pelong haying sa chung u halalu waza jrong musyang panaliar Jawai kabalaya don benta tang shiying chisem. Ya kini ke khana US kushin sumer bulatho natu kisnem nyopho baladap le drama ru yaka hayung wali panaliar bat kini ke di khana shaphang armut kibriyo bekerteng uhare par usek loong bahau snem ba akning kong hapo yung wali la akru de ki bahaying jong unong tho hi badakate ka por ka jingnang jong kinong ak kat kum ka khana klapin samrkhiyo pai ba babon balang bawan bansakhi hakate ka por Urikwa lalu beri kun bening kong jong nong tho habakren ulay tho bahadin kani sa arsin la ag drama biang ya kani ka khana hayung wali kumta kat banang ya kipor kisngau bakum ki khun rengkat ka jinge de jingmut barok khat armut shipara kilarai ban penmi ya kani ka khana hakadur jong ka kot nakaliang usaron paswet ubalong kongsan jong ni kesngi ula ai jingero halor ka jingla ban bo mot sak nam ye kani ka khana lingba ka jingtho bat kermen ru ba kani ka kot kan pen mento yau pai ba ko klam ko ba khat yo ya banta lang ne hai ni kesngi ko sa jing pen mo yenga ye pi ne kesngi ko di yo wai urlis ya kani got the Legend of Harib and Sek. Kaparam korjo isnyau ki menchua daya kanatang bawi hawi handrai wadang ibenta ibaya ra kam dalayar baman sekali kamu param handrai mentu yo legajing thok kawa kani kaparam có vấn đề khả năng kiểu hệ hầu nhau thành ra nông nhau cái nào thì thành ra nó có là đằng qua cho chú upan sa nam upan sa upan nè cầm ông cầm được làm con của mau man cầm mọt vô hấp upan hun vậy cái con thành ra cao con của mà
hak tunan yopa waman kamongu lucu ongu I tak kibi ubai akabai wa pa mani kiblai cepat hai kibi ai tba te ngadam berjong de klam yang na ne kesni kuda senyal sok senyal kemen di mesin untuk de ungi de woklam wokaban wada yok sekali yang kini kepat apa dia kini kepatai lockdown wada tibi habi bitin prai hanrai ne kesni kalau kecing sayap yang nyau hanrai ilang bansi kau pong bansi lam yok kau dia bela lam la wai yang kini kepat Takala onggo uchung ketiga ni kepat Kaya ngau translate ka into English. Chim go ya kan ke bentag yang ka, chim go ipor yang ka, pelut ke ipor wa kodor yang ka, kaya kaman u translate upen wandur ya kan ke pa. Nagi por wan ye chem go na na Shillong hajwai, nag wan ye chem go cha yung cha Shillong upa ibada dek go kacak yo ye chem lang go. Cirup ubiak yang ngau saje kaya tau oi pembaik ui pentok lagi sentence iwa dah thak hagani kekak ada wan sikit ki ibenta iwa kamu manghi upayong da neta lagi luti lagi por hewa tho igilat kamon penmi ia gani kekak upas kiat oda terang ha u nadok mensen ikentenu ong winga ladigi ikaw palai pai ba handuchi kopi ar kopi le yo man go umot sa kenu ite tok ta pha inga hapo mensen yo nga haiwa ngasnya wa iwajo onga ong ki hiniwa iwan iwo le pha i obru le ne gobru ya ka bayo pala ne gi payu gi parala ne gi wan ule pha i ki kadang em gi chaperthai untuk ule iman dam em de gi man yo de gi yo ita ta umsnyao mentoy Khubor Shnong jong ka laujin riu ka belong ka wei ni gishnong jong ni ka sor Shillong menta kasngi kila pelong ya ka jing penshai pat ba halor ka jing mentoi jong ka tika da ka ba pendon kam da ka jing start ka juk menta leng ba ka YouTube kani ka jing ai jing penshai kam de shu ka tu ka bajia lum ki pat ba lapat hai ya kani ka jing ai jing kai leng ba ka YouTube bat pensawa leng ba ki ting hong ki balabu ha ki jaka be pher jong ka tika shnong leng ba kani la yo ban snap e ki jing kren na ki tu ki briu ki bala penjana ya la de kani ka kam hakati ka program ai jing penshai la don ru ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka kong Isa Wanda lalu Ngas ngau ban ai kublai shikat dai ya ka dol bas nong laujin riu ka bala penlong ya kani ka program ka ba kerpang bat ngas ngau ka badon kam hadu kata ka ba hakini kisni ki pol ni nakaliang jong ka district administration bat kumju nakaliang jong ka health department ni kwa ban ai ya ka jing shai ikipat ba nong song baro ha ka bia day bat uni uklam COVID-19 ubang ilayat lingba mentala shisnem tam bat kham tam ha kani ka por menta shaphang taktika ya da COVID-19 ka bangitip ha kari ha perthai baro ko wei bat ka jilla jong iru nila sedang ban aya ka tika ha kani ka singa singo ba kapkum ka jing tren jong ki nong kriat ngin sayo aya kalat ha ka ba kinong shnong kin yo pan penshai ya ki doubts lani ki jingkli lani ki jing artapien jong ki ha ka bia day but uni COVID-19 but kham tam ha ka bia day but ka vaccine ki doctor ki don hamni ni tip ba ha ka jilla Meghalaya menta kham tam ki ni ki benai ki baladep ka ubnai ne ban jun ila ya ling ba ki por ki bala kham ki bala kham janjar ha ka ba ni la yo I ba ta ki phau hajar not ki bril ha ka jilla jami ki la shakta ha umi khnyang chingpan kum ban shi tentep ya phi min shi sni pasip Meghalaya kala kenjo san phau hajar not ki bril ngado basdam ki bala shakta ha COVID-19 kabong ni ki total positive cases hadu menta ha East Khasi Hills kum balong menta ni don kumba khat news pa the active cases
bat shushu haduk menta kapor gila don riu spa tam ki briu ha ka district jongi ki bala do e la ka jing im na ka daw jong ka jing ta jul jong COVID-19. Kasing samla maulai pelun minta kesengi kalakan thok juri menteri bedepet yaki kampen roisor umas nyau bhalang dhar ubang shim la le e gijing e jong kipat pa kinong yelam jong ni keseng kilo ong baki persya juri gijing wan bret mute jong jawai municipal board shamarten hamaulai kilo ong bakani ke jaka the nyut kala long lupa ke jaka ka bejur gijing sma eutung nakadaw jong gijing thang yaki bio medical waste ki bami na hospital Habakren chikinong thok kot khubor usamla Samuel buam uwe ni kinong kit kam jong ni keseng ulo ong kumnu ke sorkar ka sha e ka jawai municipal board banwan the nyut sha Shillong kini kinong yelam jong keseng samla maulai pelun kila keno ru baki bor sorkar ki kloy ban ailat e ka sta semen ban penyar e ka jingti motion habrishan not hajainta hills namar bakani ka wanra e ka jingmen toy yaki kat baban wat e ka jaka the nyut ki bawan ra e ka jingkot jingkhya jong ki pat bapat kim le e namar kam wanra jingmen toy yaki Entah kah kamiat kena mulai penpet kena mulai ke sini kena miknu cinge akan kono benta ni badan gilawan penpet benjungo yang tu kabai mut kalau bis gila leh tu kendiat penpet ya ka Shillong jongka marten badai namta ka solid waste kalau trumur ba kerkum terekam ya kan ni kabaling mo kalau ba pi kini ki bon the na po ka jawai municipal board ki om ba ki the na ka jing sya persya hakim masuk sini waktu kerja kim sya syuk ban the nyut mereka le jingle trumur kerkum the nyut hati po jawai mata ki wan ra pa hang ni po marten po mulai macumi ti ke jikli ko mi kalom lada ya ka starsman pi ailat ban peniar pa ya ka jinterkam bujuka balik mula berbiang namta ka jinterkam ju pa po ka jawai po jentia district berbiang namta ka jakarta ni kujuki atul khamdokam ka starsman ban ju pa nam jentia kini baru ki pausyai ba ke jingle asap perkum terkam jo ka sarkar ka jungi padahal you cylinder balai ka starsman ikloy ba penyakran penyu jaka kat ba namta ka jinterkam pa ba the nyut pat hak ti jaka kemla penyakran kemla penbiang kalau ithamula hak perkum terkam ba ka sungsi u bani bagi pa ba nang cintia ka pe kedu jinge ha perman the nyut senisha ka thai ka jungi ha po mula te kepala pempau hi presiden kalau mana kalian ka jungi hi ilang pula kre balada hadim gilai kendu ya minister in charge badi ki officer badi pait yang ni ka bentahi na kalian ka jungi ngin bu pait ka deadline lada ka sarkar kamla banai ai hadim ka deadline na kalian ka jungi yang pansi ban khang swai kemorten kumjuru ya ka bayu dikalwis ka ban gila da ban jugo aktu singi ada ka sarkar hi kamle ai kale menti kumba ka Shillong hi bau menteri joka tenat transport macam usap menti kalau presiden mentar pada usap menti hi yang bersih ngihapan air berbating minister berbor di minister ban syakri kepada ba kajela kajungi mereka kalau mentar syakri ini ni minister pa kajela menti kajungu kawara jinge yu pa nadu Sentia district macam ni ka than kajungi kajela hi berkawai kawara jinge kajela menti ke minister kajungi tingi ngit skam ba di gaji kendu kalau mo seso nomor ngim im kwa poi si uput mawara cinge ki bobon pala ikwa ahi bak sarkar kan sngap kanya trelam bat kian joka sinong bat kian kompania janong sidong kan mara cu gaji tumur kabalingo kalau ba nakapor di ka sarkar ka siong ki nang punya sinong ki nang kap sinong ban ya cerengkat bak sarkar dari pasungsi kalau hari pengira lap ahte gasni kau berdau ba balai ba kasarkar kasya ban fine hapo ka NCT habede ba kabayo da kalwis kadi ka dau ba banikong kadi ba failure ng ka valid authorization na gawan ng valid authorization kalau naka
nakidor Shillong kepada po Meghalaya. Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabukut tat haduk pengindai syembiang keblai Shibun.